V okviru največjega srečanja predstavnikov investitorjev in delničarjev v svetovnem merilu Investors Week, ki je potekalo v organizaciji Vseslovenskega združenja malih delničarjev VZMD in njegovega programa Investo Slovenija od 19. do 23. septembra v Sloveniji, je bila ob zaključku mednarodne investitorske konference in sejma Investo Expo v ljubljanskem Cankarjevem domu sprejeta in predstavljena Ljubljanska deklaracija, ki prinaša združitev dveh edinih evropskih asociacij na področju zaščite pravic in interesov delničarjev, investitorjev in uporabnikov finančnih storitev, Evropskega združenja delničarjev Euro Shareholders in Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev Eurofinius. Ti organizaciji združujeta kar 50 nacionalnih organizacij, ki neposredno vključujejo preko 4 milijone individualnih delničarjev in investitorjev. I think today we have a historic day for our two organizations, Eurofinius and Euro Shareholders. Because this morning we anonymously approved the merger of these two associations, and we call this decision the Ljubljana Declaration. It's a great day for individual investors and retail financial services users in Europe. We were already the dedicated representative, but now we will be even stronger. Ob otvoritvi drugega dne mednarodne investitorske konference in sejma Investo Expo v ljubljanskem Cankarjevem domu je bila že drugič podeljena tudi nagrada VZMD Polet, in sicer za zgledno korporativno upravljanje multinacionalke, ki jo je prejela družba Gorenje. Podelili so jo predsednik Svetovne federacije investitorjev Roger Ganser, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo magister Uroš Rožič in predsednik VZMD magister Kristjan Verbič. V imenu Gorenja pa je prevzel sekretar uprave Jure Marjanović. Gorjanovac is a highly respected manufacturer of appliances. They have a very strong focus on design and technology. And as their representative showed me, they have the first touchscreen oven so that men can discover how to bake and cook. The company is also known for its best practices in governance. And those of us that are very proactive as far as best practices, representing the rights of shareholders and making sure that there's good communications between management and shareholders. This company has stepped forward to be proactive in that area. So again, a very high compliment to the government and the organization and its supervisory board and management. On behalf of Gorenje, I would really like to say that we are really proud of receiving this award. And from the beginning, we have been establishing our corporate governance to the really highest possible level. By having international experts with rich international experience in the supervisory board, we really try to put all our best practices in all the fields of our business. And really, by receiving this award, it's really an honor for us. And I'm sure that it will give us some further enthusiasm and energy to improve even more. Thank you very much. Nagrada za zgledno korporativno upravljanje multinacionalke je bila že druga nagrada, ki jo je VZMD podelil v okviru dvodnevne mednarodne konference in sejma Investo Expo. Saj je bila prejšnji večer ob županovem sprejemu na Ljubljanskem gradu podeljena tudi tradicionalna nagrada VZMD in Euro Shareholders za delničarjem prijazno družbo, ki jo je letos prejela družba Krka. Podelila sta jo predsednica Euro Shareholders Jela Bener-Heinacher in predsednik VZMD magister Kristjan Verbič, v imenu Krke pa jo je prevzel namestnik direktorja finančnega sektorja Peter Skubic. Torej po najstrožjih kriterijih Evropskega združenja delničarjev, under the strict criteria, the award is given to company Krka for the shareholders friendly company. It is an honor to receive this award from Euro Shareholders and Pan-Slovenian Association of Shareholders. I would like to thank them both on behalf of my colleagues at Krka. At Krka we have more than 69,000 shareholders, where retail shareholders represent the largest shareholder group. Now, this award represents a recognition of our good work in the past and at the same time a commitment for good work in the future. Thank you very much.
V okviru mednarodnega investitorskega sejma in konference Investo Expo, ki je potekala tudi ob podpori Evropske komisije, se je v 2 dneh odvilo 5 problemskih panel o najaktualnejših domačih, evropskih in globalnih vprašanjih, povezanih s finančnimi in kapitalskimi trgi, reformami in investicijami, pri čemer so sodelovali najuglednejši mednarodni in domači strokovnjaki, hkrati pa se je, preko 100 tujim udeležencem iz 55 držav, ter številnim drugim gostom in obiskovalcem neposredno predstavilo tudi 18 najvidnejših slovenskih podjetij in institucij. Ob izjemni odmevnosti dogodka ter številnih priznanjih, ki jih Vseslovensko združenje malih delničarjev VZMD prejema s pričo uspešne izvedbe Investors Week in Investo Expo, v VZMD posebej izpostavljajo pomen Ljubljanske deklaracije, ki gotovo predstavlja enega najpomembnejših mejnikov na področju zaščite pravic in interesov delničarjev, investitorjev in uporabnikov finančnih storitev ter tozadevne regulative Evropske skupnosti. Z Ljubljansko deklaracijo, ki bo s 1. januarjem 2014 praktično prinesla združitev vseh evropskih asociacij na področju zaščite pravic in interesov delničarjev, investitorjev in uporabnikov finančnih storitev, se je slovenska prestolnica pomembno zapisala v anale na področju delničarstva, investitorstva ter regulative finančnih in kapitalskih trgov v Evropski skupnosti. Za sodelavce VZMD pa Ljubljanska deklaracija predstavlja tudi potrditev njihovega uspešnega dela ter aktivnosti in priprav vseh bilateralnih in multilateralnih srečanj, ki so pripeljale do soglasnih odločitev skupščin Euro Shareholders in Eurofinius za združitev, sprejetih na ločenih skupščinah 21. septembra v Ljubljanskem Cankarjevem domu, pri čemer je takšna zgodovinska odločitev opredeljena kot Ljubljanska deklaracija.